Hello, tuni cookie channel va zo se na bon chavin lep na hivin tuni a hi call kam boin ho in sei kin hitin call se pai ho hin gal alil he jing tai PDF le EAO ho hi hon gam tam pi alapan tawe ti hi tuni I topic wa hi in hi chi chung changa in sei hitin Myanmar gam sunga hi Align Brother hon chong tu a hi pan a hin lavin munja chuma ethnic organization ho chong hi ahung ki to panavin apan bana hi ahung machal tawe ti ho hi mu ahin Myanmar gamboi dan hi het sawa hi masanga pana hi chiwa hi boina nasata ahung pinga ahung pin tila chu PDF ki ti zong ana umlo agam sunga hi junta ho dodal theiding ethnic organization ho chong ana umlo ahin masanga chu ana ve ahin la chi junta ho dona hi koiman pan anala lo ahin chi junta ho to hin ceasefire bola hi tua ai ho Indian government to ai ho samsaw ho ki het thim na to banga hi ana vai ta chu agam sungai junta ho hin pan anala jinguwa pat anabo anala jingwa hin ahin la dong san su chi hin mi tampi hi nga hi campaign ananeya agam sung hi democracy hi han lang hi le hi chi sanga hi machal zo ding hi tia hi ethnic organization lam kai ho hi in a hi lo le ethnic za chom hi chi nam za chom umu a hin ethnic za chom umu a hin parma gam sunga hi chiwa leader ho jong hi ama hin politics na pui lu na agam khan to ding dan le agam le anam hi khunung le mi asanga khan to ding dan ho anavet sa hi le hi chiwa ko na chu niaw khat movement hi hongki pana adi sena student ho hin ana het thim masat pen wa hin ichi student ho jong hi lekha a hin simova hoita agam sunga democracy na dinga fight a hin bol ting le junta ho hin an eng bol wa khen kha cho namat no wa khen khan he atha ji wa chu agam sunga jong hi student ana ngam lova ta chu ki phin na hi anei wa student ho jong hin tu chan ge ya hi ama ho jong na lai wa hin ti chu thal ki choya agam sunga democracy na dinga jong hi pan la ho loi jong hi an hi la ta chu student ho hi gam pa ma ko na agam sunga democracy na dinga fight a bol wa hin hi ta chu a hin bol vai le phat chom khat zawa hi junta hon ku ahin pat phar wa chu agam sunga nasata mi pi ho hin gen thei ahin to wai tain chule dong sa su chi ho jong hi ahin mat khom gamuwa tu chan ge ya ahian na lai wa hin hi chiwa jong hi ki to thei lo wa ethnic organization ke khat hong ki to aban PDF hong ki sim do wa training zat ahin bol wa agam sunga democracy na dinga fight ahin bol wa hin ichi fight ahin bol na wa jong hi I chan ham khana ama hoin defensive bawa hi pan anala wa hin aji chu agam sung anam sunga ethnic ho koima akito lo je wa chu nam le zat chom ho akito thei lo je wa chu ana zo lo wa hin hi chi ji a chu NUG in jong hoita pan anala government chom khat hi atum be junta ho panglo wa he form a bola ta chu PDF ho hi recruitment ahin bolwa mi tampi training ahin pi wa ethnic organization khen khat to hin adi sena KIA ahin KNU ahin ama ho to hin ke ho to wa ta chu pan ahin la jengwa hin ahin la zo wa hi tua hi mi tampi hi ready sa gam wa hi tai ni che pa na chu 2022 a chu hoita official ta NUG in jong thupon ananeya hichi Myanmar gam sunga PDF le ethnic organization hon defensive bo ki bol ta loading hi offensive jong ki panding hi tai tia anapat no hi ining kuma pana anapat no hi tai na hin la azo thailo hi in azo thailo na hi ipg ham itia hele
anam pi kitu thei lawai eho manipur gam sunga eho sunga ikitu lo to bangwa hi ama ho zong khat khat ki ka zong hi kitu thei lo achang le junta ho to ki ho mat na nei junta ho la so ngam lo junta ho akona sumu na ding ni do na ding ho loi hi tampi ana na lai a hi ni za chu ban bana hi pdf font pan ahin lawa akithu to dan ho a hi lo le junta ho job jing ho hi ban bana ahin gi wa a khen khat chu hoi ta a hil chet nung wa jong zaw na lai support te na lai phana hi ni che ho jong chu ahin tha do jing wai hi ta chu ahin tha do wa ban bana hi akito theina ding le agam anam develop theina dinga pan ala na chung wa hi nung chon lo hela pan ahin la phar wa hi tu a hi 2023 October la a chu hoita unki form to over October la a kuna chu brother alliance so jong hin hingi hi chawai ki ho jong hoita full support ka bol tawi ti ai phone do na ahin neiwa hi chiwa ko na chu aban bana ama gamsung hi ahin no che mo hi ta na hin no che wa pan ahin lawa pdf photo ki thu khoma hi ta chu combine na hi na ahin to vaile tu a hi I chan ham khana junta ho kem ho jong hi ahin la pe win muncha chom ma hi pdf le eo ho hin eta chu mason na ahin nei pan oi ti ahin hi chi topic wa iga lut masang vin neu chai ho chung chang ga sei leo hen pu ts haukip ama hi defense secretary jong ana hi in aman idal ha na chung wa hi mi tampin ipona le jing vin munja chom ma jong hi jana salam za chom ma jong hi pv ti ho jong hi mu a hi in pu ts haukip hi mi tampin ingai da no chu a hi le hita nampi igen theilai ta ha sa lai ta a hi lawa hi le igam inama dinga hita fight ki bol lai ta a hi ama jong hi damsil sel han lang et ama pangjo hi jong le advice hoi ta pi han lang mi pi hin mason na kinei han lang hi le ti hi mi pi zo sen ingai chat le asam sa hon jong angai chat pen khat wa hi in a hin la pathin lem god khat jong hin tin ama hi igam inama dinga pan anal lama saloi chule agam anam an ngai luma ma pasal khat a hi in a hin la tuni a hi ta sadam lo ze in hi ta inam pin ingai lu lai ta ei pan pi thei talawa pa hi nga in chol san ta ze a chu mi tam pin I le jeng ovin tuni a jong hi munja chom ku ki cha ten ama lung hem pina a hi lo la jana salam hi mun tina I na chi ovin nam pasal hang san hon jong ta chu jana salam mun chom a jong hi in a pi ve ti jong chu mu a hi in third battalion sinai kem kene kema jong hi ama hon jong hi chilai mun hi ama pansat na mun khat jong a hi in ama hon jong ita chu kilom ta le ama jana ho hi hoi ta in anabol chai ta ve ti ho jong chu mu ai chi chu neu cha nampin ingai lut dan le jana salam ipi dan ho neu cha iga phon thewa hi in tu hin I topic wa analut tawtin hi chi ji langai ga velo chun hi chi Myanmar map a hi in Myanmar map ma jong hi tu le tu a hi a boina pen chu a hi le San State hi chi San State kiti hi a hi in aji chu masanga chu hi chilai San State na jong hi ethnic organization tampi a hi in aban le San State sunga ethnic la jong alin pen holoi hin junta ho a support je a cha gam I jan ham khat hi junta hon ana control a hi in sagai na hi in kachin a hi in chin a hi in aban le kaya kayin kiti ho hi chi ho bago a hi in tani thari kiti ho loi hi atam zo pi hin hita cho anado dalwa
Rakhine State hi chi he de hin Rakhine State na jong hi AA ho mo hin chi AA ho jong hi kachin hon training api wa hin a hin la ama hon jong eta chu unofficial ta hi jun ta ho to hin ki ho mat na ananei wa ngita chu pan anala jing wa hi in jun ta ho hin ivet nai le chun yangon a hi in hi chiwa ayawadi jong hi ama hon tha ha nei bi se lo hi jong le yangon kho pi sung le make way a hi in a hi lawai le chi ne pinto ati now make way reason hi chalai la ho bo hi jun ta ho cha thein khat chu a hi in a center hi kit a hi in hita chu adanga hi khutita hat zo lo a hi tain a hin la hi chewa AA a hi in wa organization ho chu wa united ho chu het de wa hin hi chi ho chun support a bol je wa hi ethnic dang ho jong hin ama hoi ki sulung hang hen lang ele enjo khat le ki bol khilen te ti a hi anga nga jeng wa hin na sata hi pan ala wa hin a hin la tu a hi hung ki to wa hi tai ni ja chu hi chi ho jo si hung pang kho ma chu nili sunga hi Myanmar gam sunga offensive hoita attack ahin bol haven resident force ho to hin tisu PDF ho to hin ethnic organization o ki gom khoma hi operation ahin bol ven attack ahung chil haven hi le mi som ko junta hoya that no vin chule mi zali lang to bang hi munja tum chuma hi aman do vi ti a jong hi mu ahin tu le tu a junta ho din mun hi vet nai le kicha dum ta hi ming online masanga pa na amin anaki ha sei birin to bang time hi a hi in ama jong hi a laya chu mi zo sin akichat a hi lola anamin che ma hi na hin la tu a hi ama dinga hi danger point a hi tai ti jong hi iga he theine de wa hi chiwa hi in sei pan wa hi in aban le tunia news a jong chu iga vet nai le chun Mon state hi he de wa ni chi anoi langa hi chi mon state a hi hi chilai muna jong hi ken yu ho ha na hi I ga he team na de wa chu hi chilai ho jo si hi atam zo pi hi ken yu ho mopo na a hin bago region jong hi a ke khat ta bang hi ken yu hon avai hop na wa hi in aban le hi chi Rakhine lang hi ai le AA ho a hin chi wa hi he de wa CNA ho a hi in hi chi lang hi a hi le mix ai Sagain region hi mix ai ho jong ki za wa hi chi wa Sagain region lang a hi aban le kachin a hi in KIA ho chu a hi ven Sun state hi a hi le ka sei ma banga chu thingnoi tampi a hi in ama ho jong tu a hyong pang kho mo a hi in ta chu aban bana hung pang wa adang si awang hi Sagain region a hi in Mandalay a hi ni chalai ho make way a hi ni chalai ho a hi hat zo chu a hi la PDF ho hat kit a hi ti chu iga he thein devan se wa hin chule tu le tu a isei na pe no he le mon state hi chilang ken yu ho hat na lang hi a hi in ni chiwa jong hi ken le ho hin hoita hi chiwa hi pan analavin junta ho game izan ham khat jong hi anasusivi ti ain chibai ga velo chun o 20 Myanmar junta soldier surrender ti ain mi tampi atha zo wa jong hi junta ho mi som ni lang hi surrender ki bolwa ken yu ho hin ama ho flag chu leibula hi ata ovin hi chi a flag ngu chu salam a bol sa ve ti ho jong he mo a hen koi to bang hi chi salam bol nom lo chu thala jong a kap got na lai wa he ni chi to bang a chu gi na a bol ve na hi le jun ta ho jong hen ken yu ho flag hi hoita salute a bol vin zana a pi vin tu a hi ken yu ho jong hen mi izan ham khat hi a hinga amat no hi tai ti a jong chu report mo a hi ken na he amban le Rakhine state hi chi Rakhine state ti ting le hi chilang he na deu tu ai amep to kain bet sa hi in akit ting le kain bet sa lo mai the ai ni ja chu hi chi amep ho Burma Rakhine ke AA ho ki ti ting le hi chi iga he the ne dewa kan se hin AA ho hi hang pi a chu Rakhine state langa omo hi in ama hon jong tu a hi boulder Myanmar junta Boulder Security Force ho attack a bolovin pos izat ham khat junta ho pos izat ham khat hi akap chai ta win
post izar ham khat hi ama ho khut noin a koi ta ve ti ho jong hi mu a hin a thinga wang chu a thing sela ama ho state gam sung mo mo nga hi junta ta poi ti na a hi poi a hin la atam zo pi nyau khat ama ho pan mun na dinga a sat na ho atam zo pi hi tu a hi e hon a hin la pi win a hi ta hi aban bana hi ong chalin tu chunga jong hi e ho hin Boulder Security Force a pang ho hi chi Myanmar Boulder nga a pang ho jong hi a hin no do tai ti a hin yata hi aban bana a hin bol vai le chun i chan ham khana China a dinga jong hi hung ha sa ding hi a ji chu China ho pipeline hi het de wain chiwa ko na hi tai chi a San State jong a ho pa hi San State jong a ho pa hi ta chu China a lut na hi chi jong hi China hon junta ho hi i chan ham khana support a hin bolwa ama sa jong chu PDF hon ni chi a kap set go no hi na hin la junta se pai ho ki gol vai chi lampi hi anga jeng wa hin chule China hin hi chi a pipeline dung zuya hi lamlin jong a hlun pe wa itiam khana boya hi la ma ho jong leilut thei a hi la vai le junta ho jong nom ta leilut thei ti a hin la tu a hi China ho hin train lampi ho jong asim tai ti ho jong mu a hi in ni ta chu ama hon jong hi chi pipeline hi i chan ham khana hi a i no a hi in hi chi an su set nge vai le chun China a sop lai izat ham khat hi ki tang den thei khat a hi za chu tu le tu a hi China a dinga jong hi PDF le ethnic organization hon agam sunga government a hin vai ho mobile chun China ho adinga jong hi i chanam khana hung ha sa dinga jong hi din monin tai ti chu hi chito kito a chu neu cha iga sei the wa hi in aban kitna hi ga velo hen junta ho kareni ho mama hen ti chu ken yu ho mama panla na a hi in ama hon jong tu a hi Myanmar group ho hi i chanam khana a base ho mun sagi lang hi ahin la pi tai ti ahin tul le tua hi chiwa ki sei da pen a hi le kaya kiti na lang hi ai ki tain kaya langa jong hi ken yu ho in loi kho kiti na hi attack a boluvin Northern San State to Boulder dunga hi nasata in junta ho anodo ta vi ti jong hi mu ai phatma sa jong chu in a sei ta vin ni chi Southern San State langa jong hi nasata in KIA hole PDF ho kithu a operation anabolovin junta ho kem izan ham khat hi anala pi win chule anadel do ve ti ho jong chu mu hin tu a jong hi KNU hon hang ta PDF ho to kithu a loi kho dunga a hopi sunga kem lin ta neya pang ho junta ho a hi win chule Boulder dunga hi chi San State le Kaya State ki ka a junta ho post mun phachom ta ho hi anala pi win junta ho atam zo pi hi azamovin azam do lo khen khat hi amanovin amat lo khen khat akikap to na wa jong hi tampi athi ti a jong hi report mu a hen ken yu ho jong hen tu a hi a hin ma sot le win a hoti ai le chun hi chi Rakhine State a hi in a hi lo le hi chi wa ken yu mo po na si a hi in hi cho hi a hin la vai le chun junta ho hi tu a hopi ni pinto kiti na Megway region bawa hi hung diu da na hi mu a hi tai ni za chu hi chi hi ta hi a hin no jingova hoi ta ethnic organization hola PDF ho hin pan a hin la jingova le chun junta lam kai pa ming online kite pa hi hung pang sot zo talo dinga hi din mona a hi tai hi chewa Chin State hin sagain a hi in ka Chin a hi ni cho wang hi seilawa mang a hi tai ti chu hi cho hi atam zopi ethnic organization ho hi cho se hoi ta ki align a hi in ama ho hin atam zopi control a bol saw a hi tai ni za chu ni chelai ho hung thin do ai le chun
ming online thi na ding hi hung nai ma ai tai ti chu mu a hin a hi le tu hin Chin state langa sei daute Chin ku ki mi zo ti ai sei na la wa khat a hi ta in hi chi Chin ho jong hin Chin CNA ho jong hin masanga pana pan anala wa chule Chin khopi jong hi ha kha jong hi bom ana hi khumwa a khopi na san ge jong hi ki chai di chana ana bol wa mi jan ham khanin gen thei ana thua hi chi Chin ho hi Mizoram ana jam lut wa tu chan ge ya in a ho a hi lo la gam nong mu nai lo jong hi tampi a ume ti jong chu I het saw a hi in hi chi ho hin tu chunga hi pan na satai na hin lavin India to boulder dunga jong hi na hap ka me na hin ki ka pi vin ita chu junta ho pos izat ham khat jong hi CNA hon jong a hin la pi ta vi tia jong chu mo a hin phan ma sa jong chu hi chi sagain region I het thei na de wa chu hi chlai hi niau cha ga ji be lo han hi chi Manipur map a hin hi chi Manipura meitei ho hi hi chlai la jong hi dim se nai sagain region a hi in atam jopi hi che ama ho jong hi a thing noi ho ki sel na hi gam dangai ki sel thei lo ai sagain region bo hi in aji chu sagain region na hi ethnic organization lo ai e ho KNB ho aumin huti lowa chu ama ho gam sunga thing noi adang hin huti ta sa Kachin state sunga KIA uma ahi lo le Rakhine state sunga ho uma hi chito banga hi lo a hi ni ja chu ama hon jong agel dan wa chu Manipur to kinai pen ahi lawai le neu khat a safety state pen ti a hi chlai la a hi Burma se pai ho hi sum tam pp akuma hi scroll izan ham khan hi budget asim vai ta cho api wa ama hi chlai la a hi ama ho ke mai khosa wa achang le junta ho to hi ta chu bo mu wa pangwa hi khampat iti na la au jong chu hi chlai la hi khampat hi in ni chi khampat na jong hi PDF ho le ethnic organization ho CNA ho hi ki thu khom wa ita cho attack ana bol wa hi chi boulder dung ho hi ahin su thiang wa hin ahin su thin phan wa chu meite ho jong hi thei ta lawa tu a hi jam che chawai wa hi ta in India gam sunga hung ding ati le la tu a hi Indian government in jong thu phone anei na ho chu tu ni a jong in a sei ta ven hi ta chu thu a phone khumai ta na hungai le chun ama diu gen thei ta diu a thalapi do ngai ta ding a hi pha na chu ama ho jong hi boi ma a hi ven a hin lai chwa hi e ho chi thei lo wa center government na alu lowa state government in ama ho thing noi hung jam do ho ama ho khuna hung lut nge le chun thal iza kai hi state government hi ngai lut ding hi chi zo ting la ma commando a hung lut ki deu commando lut ting la thal pi do sau chu a hin nong choi ki deu ai chi het nong ai ai za chu ETM khana ma ho hung pot do ai le central government hi ngai alut ma sat ngai ai khoti ai le chun athal ho iza kai ho hi hung ki mando the a khoti lawai le e hon I tha jeng ham khat I bol lawai le chun hi chiwa thei ta lawa Burma gam sunga thei ta lo ho jong hi e ho le thu na hung pang thei hi ti jong chu iga he thei ne dewa in se wa hi in ni ta chu ama ho jong hi ha sa ai ta wen tu le tu a hi CNA ho hin panna sata in alawin Mizoram gamma India to Myanmar boulder ra get lei khat hin morele Burma ki ka azong hi lei khat omen hi chu mi tam pin jong inamu kha ta deu ta sanin hi chi to bang type chu Mizoram azong hi hi chiwai ga velo hen hi ta hi ki ta a hi in hi chiwa flag kitun na a hi masanga chu Burma flag het de wa hin chi chu ki ta ji a hi in a hin la tu a hi Chin state ho hong hat par ba chu CNA ho hong hat par ba chu CNA hon ama ho flag akita ta ve ti ho jong hi mo a hin ichlai ho jong hi abona attack a bolova hoita clear a bolova
junta ho sepai ho khian khat amaduwa khian khat hi akap li wa hin zani masala azong chu Chin state la a hi junta hon jet fighter ho mangcha bom a hin ka metia a video ho jong chu hung thang do a hi ni cho jong chu ina bet deu ka ta sanin ni ta chu na sata junta ho jong hin attack a hin bolwa Chin sepai ho jong hi tampi thi a hi CNA ho jong tampi thi a ban le pasal khat kum som nga walanga upa khat jong hi chi bomin asu kha dinga ta san khat jong chu anathi in ama jong chu avuilem na ho jong ana navy ti ho jong chu mo na khian khat hi India gam sunga hong jam do na Mizoram gam sunga ki zen loi jong hi tampi a hin tu jing ka jong chu video YouTuber khat in a hin upload na isopi mizo ho channel la kanavet hi in chiwa jong chu i ga vet nai le chiwa CNA hon flag atunova ama ho gamsung lang hi ta hi avian bit lai ta wa hi junta se pai khat hi aning khana hi ong chom do en ong zam hi ti en ong zam pha na chu mi zo ho peng wa gamanu wo ti pasal khen khan hi aga chom hlavin hi ta chu junta se pai khat pa hi aga manovin India langa hi ahin puilut govin a hi le Chin CNA ho hin Chin National Army ho hin hilanga chuna pui theilo dewa hilanga in puin ka kapli dewa he ti a he ase ven a hin la isopi mizote hin ama ho gamsung langa India gam langa hi a hin puilu no ven hita chu police nga hi hand over an involved police ho hin a pui ki no ven ta chu army ho he nga ana pi ula army ho hin helicopter a he apodo ove ti a hin la mi khan khan hin a se ai le chiwa Burma se pai ho zo se hi army hon helicopter khana he apovin Myanmar langa polu no ve ti a jong hi a sevin a hin la thu chin bang hi hoita official ta amu a hinai po in hi jong le hoilai muna po ham ti wang cho a ke po in hi jong le tu a hi Indian gam sunga jong hi civil tampi jong hong jam lu nin i civil keu hilowin Myanmar sipai jong tampi India gam sunga hi a umi ti jong hi confirm hoita amu a hi chiwai ga velo hen hi chilang hi India hin hi chilang hi Burma hin hi chi bowai ki hian wa hin lui khat oma hi chi lui ga la chu khat India khat Burma hin hi jong le hi chiwa cheng ho hi lang khan ai Chin a hin lang khan ai mizo a hin a hoti ai le chon ni si a bazar ki kai to a hin ahung boy pha na Burma ahung boy ta pha na chu hi chlai ho jong hi CNA hon attack bol di wa hi tai tia thupi a hin nei phar wa chu hi chiwa cheng mi pi ho zo se Mizoram a hong lei lu no hin a hong lei lu zo wa hi ki kap to na hong umai ta chu ama hon hi chlai ho jong hi capture a hin bol wa hi ti chu tu ni a iga he theina di wa Burma chung chang ho neu khat in sei the wa hin hi chiwa iga ve ki leu hen khampat na mai lei ho chen na ho Burma sepai ho ta khom na ho tu chunga PDF hon athilla do ho ahin ve sa na ho cha hin hi chi Burma flag cha hi in hi chi ga velo chun UNLF for flag a hi in aban le ama ho nei le go thupi pena ana seyu ngari kiti jong hi velo chun hi chi mai lei ho uniform a hi in aban le hi chi wa he aliang pau ngari a hi chi hi a phot chet na khat chu a hi ti jong chu tu ne a hi ga sei the wa hi in tu le tu a hi Burma ho kisel na hi Myanmar a hi in Bangladesh langwang hi atong khanai po in hi jong le tu a Burma gam sunga mei te thing noi ho hi masanga sanga gen thei ma jeng Manipur gam sunga la hoita cha thei ta lobo tu a hi chilanga jong hi om thei ta lo vai le me le ho jong tu kum he ama ho dinga wangsi na lien ta khat hi I taw na ho hi pathinin isan pi poi iti theilo khat jong chu a hi ti chu tunia ku ki chanala Burma gam boy dan le e ho gam din mun chule mei te ho din mun hi I to bang ham
ti hi neo khat iga het thein dewa in sewa hi in adi se na meite ho hi tu le tu a hi gen thei ma jing in hi chi manipur gam sung keu si a jong hi ga ki sei han lang hi le ama ho ki ka jong tu a hi na sata boina hi khat le khat ki ka bom ki koi humu a hi lo le adugan ki hal pi u khat le khat in ki attack to ti hi chi jing a hi ho het dinga hi a phon ro nom lo a hi in a hin la asung langa thu neu cha aga kila na ho a hi ve nai le chun mun cha chom choma ama ho ki ka jong hi ki attack to jing tu a hi birin in permanent house asa pi go na permanent house asa go na jong ama sa chu temporary house anasa pi refugee hong jam ho hi eta chu in anasa pi a hin la in sa pi ho a hi koima cheng nom ta lo hi aji chu dammo hung ha ta khat le khat ki ka kina na ki vau na hung tam tai ti pha na chu temporary a ka cheng nom po ve ti a he ana ki phin vai le birin in permanent house sa pi na dinga hi to gon a hin nei ki da hi lag iza jan ham khat hi pi dinga hi thu phon ana nei ki da hi ni chi scheme zong chu tu a hi a in lak som ma sa na ding scheme pi zong le amun kit talo asa na ding mun hi a boy kit tawin hi za chu amun a cho ding ham a hi la vai la ina ki sa ding ham ti chu question lien ta khat a hi ta in mấy tây ho hi ivet na hi le tu a hi ho gama ko na jam do ho jong hi ho gama hi hong ki le no ma jing ai ho to hin cheng bom no mo ho i khan da no a hi lo le hon mấy tây ho i bol na dan ho hi a velvet no vai le chun hi ho hi anaki phama ma jing da nai ni ja chu chan pula ho hi lamka ho hi hen a hi lawai le moria ho hi hen ka pu pia hi jong le am bon wa hi ama in mona kile nom ve ti so ai ho wang hi ki dong hen lang le e san ho a ka kile nom po iti mai the cha hi wanga e san ho hin e ho gama hi scroll izat mana dal ha wa ma scroll jong thing lo mai the lak ham sing ham ti ho bo hi hung hi ding a hin lai hon ama ho kama idal ha hi scroll izat ham khat he so he chi ho jong hi e hon ki thangai ta lo hi na hin la ama ho hin e ho gam sunga ana chen lai ba nop sa na ho hi tu a hin ngai chal he vi ti jong hi mu a hi in ama ho ki ka jong hi boina sang ta umin hi chi ho hi ahung pon ja ni le e ho chungai ta banga ikson a hin la ki deu ham ti ho jong hi he the hi poin hi ja chu kana me te ho lungneu lo hi lin gal izo ma ve a ke khat lang izo hi tai a hin la kinga di po ti hi sewa hi aban masot na ding zo hi pan lajing hi ti jong chu iga kitep no ma hin tin tu ni ku ki channel mang cha kolgam sunga update in bol thei ho le kolgam sunga thil dan ho iga sei thei ho hi chan chu hi in tu ni ku ki channel ba zo se na chung oven ka ki pai na bon chawen pathin in phat thei na bo jing taw hen